Okay. Kulano, sini media membela kena hambai, dia juga nusari kaham. Ani jadi tinor press mungkin family ke, sini lokur kembali belen kaham, waktu matu family. Ani lagi utang sini DDA di sahapangnya Honorable MDC, barang mana Advocate Dewi Tripura. Yang utang dia kalau saya sini DDA di sahapangnya Honorable MDC, barang mana Sadabar Kolon. Kulano sini DDA di sahapang bekerja kaham waktu mah, dari jen bukan kerana bela kena hambai mario, tini omahai suzugrosen, sini lukur omari maman bagai. Kulano sini orang kaisa waktu masuk pajak, baju budia football school ni inggai, sini haste ni je tengkerang no, baru nak langgai tengkerang kok sana ni bagai baru kaisa cuma seberka. Awan bagai jen DDA di sahapang ni Sports and Youth Affairs Department bekerja. Awan sini tengkerang ni bagai kaisa saklai mu. Joto sini sabjunan bekerja. Sen korupsi, eba dosen aklai. Sini tengkerang tu boleh jen orang finai 24 tarik ko DDA di sen barang select lainnya. Amunnya kalau service tarik ko nengke sini orang je sopajar, baju dia football school, or team nak sopajar baru fai, army je players semua baru naik, baru beskan kau baru no kerkuk sam baru select itu lang naik. Te baru ni umur eba age dong naik, 8 bosor te 12 bosor, 8 bosor te 12 bosor ni je tengah ni interest dong no, baru lang naik tu baru future football tengkereng senambai baru ni career senamanan teklai baru select itu lang naik. Gawan bagai sini officially DDA di sahapang ni Sports and Youth Affairs Department bekerja. Jen joto sabjunan ni subject dia orang kok tu marah hanai baru awalnya je pro baru player select hari joto sabjunan ni player dosen select hari hanai. Boleh sekarang awalnya kalau final 24 tarik ko jen DDA di sahapang ni bekerja. Jen baru no Zara select lainnya, abon ya kalau tisa 26 ni kau mandi, final 26 orang lagi, ada sini baju budia football school ni hoite je team sopai jara kalau select lainnya, tapi baru ni age proof ni bagi bang ni birth certificate, te Aadhaar card logi wo tu nani nama, hambai. Seperti para bosor, oh boys not langnya. Jadi beskan tu bang tinggal sini tu DDA sama wasu jang tamu, sehingga abo next time tu bang saklai mulai, sehingga je DFL tengah membagai tamu inisiatif nak tamu abo cunggulo presiden kesu sahaja. Mungkin sini kumulung stadium mana abo selection mana, abo jen pulang ke jen je sabjuna ada je family aglo, 24 tarik ke jen orang DDA di sana hapang buka di jen orang selection kena. Abang ni kalau service tarik dengan je baju beri je team family baru je select kaji na baru tu naik gaya aku baru pelan. Total besar. Total mungkin baru abo select kama polisi. Mana kaham ke tu baru kebangun telah mana je bang bukan moting itu baru mana bang choose kena bang ke jeng all in all jeng DDA di sini gay jeng dozen ke jeng choose kena hageran. Kita bu protect sabjunan ni dozen akhir ni. Dozen ke jeng hageran sih. Apa tiba ni bayar orang baju pun di sekolah baru telah naik.